Pamiarsa motif batik sana luwe miwah eksotik inucap kelukis ring kain. Wenten taler ring karya seni lukisan kanvas. Untuk seni unucap ngangen teknik batik konvensional nanging kalukis ring kanvas ngangen kuas nenten jacating. Panglimbakan seni puniki ngicenin kebebasan ekspresi. Mangdeside nyobiahang majeng pelukis anyar. Gelimbakan seni lukis motif batik majeng wisatawan mancanegara, dados tetujuan video tules sani kemargiang ring hotel ring Legian Badung, untuk narawakil Sulham Damanik, seniman miwa pelukis independen saking Sumatera Utara puniki, nyarengang para pemilet ngemeletin video tule untuk ngelimbakang imajinasi, kreativitas, ring sejeroning warnain motif batik sani sampun kesiagayang, manuk Sulham Damanik, batik pinake tetamian leluhur sani patut kelestariang, samian pengupayang nyobiang batik majeng krama internasional, kekawitin saking bangsa Indonesia, mangden resnain, turun lestariang kuentenan inucap. Sebelum kita lanjut ke internasional, harusnya dari diri kita sendiri, dari Indonesia sendiri, sampai sejauh mana kita melestarikan itu, gitu. Baru kita ke internasional, tahap internasional seperti itu. Widya tula puniki kesanggrebecik oleh para pemilet, sani kecinayang antuk kegiras ngewarnain lukisan motif batik. Anggap pariwisata Legian Rawi Kup Candani merasa bagil, sideng wantu parikrama inucap sani sepisanan nyokong promosi seni-seni tradisional Indonesia, sekadi batik, mangde sayan kelok taring mancanegara. Primarily for us, this is a platform where we demonstrate our commitment to encourage local artists, local art, and provide them with a platform to showcase their art to the larger audience and take it out to the world. Tios Widya Tule ngelukis motif batik, penyobehan batik taler kemargiang lintangin peragaan busana utawi fashion show. Sani nyuguang mekudang-kudang soro busana ngangken wastra batik. Batik sani kesuguang sampun kerip mangde nenten kepanggih kuno, nanging anyar anutin tren sani ngelimbak. Purnawan, Bali TV.